Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Syafa Zahra Kids. Sekarang aku ada di Pasar Gembrong. Ini squishy-nya banyak banget ya teman-teman. Asli lagi. Ini ada squishy fun. Slow racing banget ya teman-teman. Ada squishy melody. Ada squishy lay. Ada squishy Doraemon juga ya teman-teman. Ada squishy banana. Ini squishy keong ya, yang warna-warni. Sama ada squishy croissant. Pokoknya banyak banget deh teman-teman. Banget ya teman-teman, asli lagi. Ini ada squishy fun. Slow racing banget ya teman-teman. Ada squishy melody. Ada squishy lay. Ada squishy Doraemon juga ya teman-teman. Ada squishy banana. Ini squishy keong ya, yang warna-warni. Sama ada squishy croissant. Pokoknya banyak banget deh teman-teman.